अनुराग मर्निङ रियाज लाइभ में त्यसो सबैले हुमिङ गरल है यो फर्स्ट welcome.
Now I am doing morning prayers and just humming the every words deeply, every shoot in deep strength.
Open your mouth and do
साई सीता अपने सबके सारे गमों के जितने भी सब स्वर सबके बारी बारी
sa pa sa ra sa ni sa 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 ni sa a sa pa sa ma sa ga sa 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 re ga ma pa sa re ga ma pa dha sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha ni sa ni dha pa dha ni sa ni dha pa ma dha ni sa ni dha pa ma ga ma pa dha ni sa ni dha pa ma ga re ga ma pa dha ni sa ni dha pa ma ga re sa re ga re sa re ga ma ga re sa re ga ma pa ma ga re sa ga ma pa dha pa ma ga re sa re ga ma pa dha ni dha pa ma ga re sa re ga ma pa dha ni sa ni dha ni dha pa dha ni ni dha pa ma pa dha ni ni dha pa ma ga ma pa dha ni ni dha pa ma ga re ga ma pa dha ni ni dha pa ma ga re sa re ga re ga ma ga re sa re ga ma pa ma ga re sa
ma ga re sa sa re ga ga sa re ga ma ga re sa 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 re ga re sa re ga ma ga re sa re ga re sa re ga re sa re ga ga re sa re ga ma ga re sa
नमस्कार, धन्यवाद। अपने सब जो वीडियो देख रहा छी तो अपने सब शेयर करब। मॉर्निंग के रियाज रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करे ला नहीं बिसरब।